Luka shwenije abantu bazakongera ubwatuvyumva ndashaka ndabigishiriza ko cyane umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no kugira iki gukiza icyari cyarazimiye mu gifaransa bavuze ngo chercher et sauver gukiza to seek and to save Imana ishimwe cyane aha ngiye kurabira ijambo batubwiye neza nanjye nze korosheje mu kigiriki iri jambo sauver batubwira ngo yaje kurondera hari ikintu cyari cyaratakaye hari ikintu Imana yashyize muri Adamu icyo nicyo kintu Imana yari kirarondera nicyo kintu Imana yifuza cyane nicyo yifuza ku bantu bose bari ku isi kukirekipera icyo kintu rero cyatumye abantu bose bari ku isi bahinduka abanyabyaha baca bagazwa n'icyaha bagazwa n'urupfu bahinduka no kuja muri gehinomu batanabizemo kubera abana babo batanabizemo kubera papa wabo icyo Imana yaje kurondera Imana yaje kurondera abanyabyaha shaka tuvyumve n'abaveterineri Imana yaje kurondera abanyabyaha yaje kurondera icyasi yaje kurondera ikintu icyo kintu nacyo cyitwa ubuzima bwari bwaratakaye muri Adamu ukigiriki iryo jambo sauver ni jambo rivuga ngo sozo risobanura ibintu byinshi sozo ishobora gusobanura delivrance muri danger kubaho gutabagwa uvuye mu ngorane ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane ni gusubizaho umugisha wari warigeze kuhaba ugataka haleluya ingo Yesu Kristo amanuka aje kugangana bwa bwami batubwira ariko bwami bwari bwigeza kudominwa n'ikintu cyitwa ubuzima bwo muri mwewe nje tumura tabisa mwamu muri we ya Yesu arafise ikibazo ufise mwamu wa Yesu muri we yarahezaga ingisho se mwijima nshimwe cyane haleluya nje tubakumukiza n'ikintu gikomeye cyane n'umugisha ukomeye cyane ko waraki Yesu wamwe mukiza n'umugisha bakume cyatakaye n'ikindi kintu igihe Adamu yacumura twabise abanyabyaha twese iyo niyo po ya mbere twabise abanyabyaha isi yose twabise abanyabyaha atari ko twabisemo ariko papa wacu yaduhitiyemo nabi twari muri Adamu mani majambo twari mu muryango witwa Adamu icya kabiri Imana umugambi yaciye igira yaje kurondera icyo Adamu yatakaje yankebo nicyo Yesu yaje kurondera icyo cyazimiye icya gatatu shaka twige neza icya gatatu biratubwira neza ko twari dupfiriye mu byaha byacu ubwa mbere twari abanyabyaha ubwa kabiri twarazimiye mandi baca ngo turi separe n'Imana tutandukanyijwe n'Imana mu buryo bw'inkero yari ifise nta witabo yari ifise abantu bari bafite ikibazo cy'uko bari muri Adamu dusoma Abanyefeso 2 umurongo wa 5 n'uwa 6 hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu buke ngo hama twatugize iki twari tugipfuye twishwe n'iki twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu yatugiranye bazima na Kristo ubuntu nibwo bwabakijije yatuzuranye nawe twicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu bivuze ngo hama twatugize iki tugipfuye soma Abanyefeso nyene bakabiri naho yokora iki yarakoze ibintu bitandukanye kugira ngo barushe kuyimenya bayubahe Abanyisirayeli ntibari bakijijwe bakubira mu byageze bari batuzwe n'ibibazo amaraso y'ibibazo yatumye Imana ibemera bamwe ntibemera ko ntibavuga ubwa kabiri mu mwemu icyafata inkuru rero ngira ndungike umuntu yitwa Adamu agira iki wa kabiri arwika Adamu wa kabiri Yesu isaza mu ishusho ya Adamu aza yambaye ishusho ya Adamu abyarwa n'umugore shaka ahantu mumurikire neza abyarwa n'umugore kugira ngo afate ishusho ya Adamu bamwita umwana w'umuntu ariko wambaye bitari n'umwana w'Imana aza yambaye ishusho ya Adamu kugira ngo adashobore kwishyirako ibyaha bya Adamu byose warufu mu buryo bw'imwemo shaka tubyumve urupfu cyaha Adamu yakora Yesu Kristo wacishigeko haleluya cyaha Adamu yakora Yesu Kristo arashishirako siwe yari
ariko na Adamu na twebwe nabo twabikoze. Ariko Imana imuravye yamuraba nk'uko ari we yabikoze, kuko mwibuke neza ko muri Adamu wa mbere niyo twese twari turi, kugira dushobore gukira icyo kibazo cy'icyaha n'urupfu rw'ibihe bidashira. Twabigeza ko ubundi yitwa Adamu wa kabiri atigeze amenya icyaha. Haleluya, Bibiliya tugira neza ko Imana tuturanije kera ngo muri Kristo Yesu. Imana iradufata iduplasa muri Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo, kugira ngo Adamu wa kabiri azoje ku musaraba. Atuga twinjira indani rero, Adamu wa kabiri azoje ku musaraba. Atagiye ku musaraba gukora ibintu bisanzwe kuko abantu benshi babyibaza, ariko agiye ku musaraba kwikorera cya kindi Adamu wa mbere yatakaza mu itongo, cyari cyamaze kugira ikibazo ko cyamaze gupfa. Ibyo twabiri tugira neza, ubu Yesu Kristo yaradupfiriye, yatugiye mu kibanza. Imana ishimwe, atugira mu kibanza, yemera gupfa mu kibanza cyane n'isi yose. Yemera ko urupfu Adamu yari afise, yemera kugwishirako, yemera kugwishirako, agenda afise muri we. Haleluya, tuko turakurikirana ngaha. Agenda afise Adamu, agenda afise muri we. Nari muri Adamu wa mbere mubyibuke, siyo nari mu buryo bugaragara, ariko mu buryo bw'imwero Imana ndavye yambona muri nde, muri Adamu wa mbere. Imana igira umugaragaro ati yandikisha Adamu wa kabiri atigeze amenya icyaha, kuko ashobora gucungura abantu arekipe ibyo Adamu yahaye Satani. Kamere y'abantu yari yarapfuye, ubuzonyiza asubitswemo bwa buzima. Adamu wa kabiri yemera kwishyira ku icyaha, apana icyaha. Dushaka tujyana dusanga ahantu mvuge muke kuno munsi. Ntiyishyize ko icyaha gusa Yesu Kristo, yishyize ko icyaha. Yikoreye peshe, ntiyikoreye peshe. Haleluya. Icyaha ni umuzi w'ibyaha. Igihe hari ibyaha nuko ari umugera witwa icyaha. Icyo cyaha nacyo ikibazo cyaho kiba muri mwere. Lo peshe iba mu buryo bw'imwere. Ikintu cya mbere Yesu yikoreye ku musaraba, yikoreye icyaha kiba cyaho muri mwere. Ahejeje waca yikorera n'ibyaha. Nagana wumvisha munsi ibyaha abantu gukora ntibiba umaze kwakira Yesu Kristo wari mukiza, ntibiba mu ntebe yawe, biba muri yame muri komo yawe. Imana ishimwe cyane. Biba mu mushaha wawe no mu mubiri wawe. Utarakira Yesu Kristo, ibyaha ukora biba mu ntebe, kuko umuzi wabyo, virisi yabyo iri mu buryo bwa mpemu yawe. Reka ntabakarorero, igihe umuntu arwaye malariya, sibyo abamaze gukora malariya ngaho bawugeretse ungageze kubana pana kuri jewe. Imana ishimwe cyane. Rero igihe umuntu arwaye malariya, ikintu baza kuvura muri we ntibakora teleton, abaganga bashaka kubinyuza ngaho, ntibakora ibimenyetso bya malariya, bavura umugera wa malariya, sibyo? Hari umugera sinzira wita n'ikizina kintu kirageze ukibwira malariya. Ushaka gutera ibimenyetso byitwa gushuha, kuruha kwari kuturi ku mugongo, kutagira apeti, kumumeretsa umutwe, n'ibindi byinshi bizunguzungu. Ibyo ni ibimenyetso ushaka kumubona kwa malariya, n'ibimenyetso. Ariko muganga agiye kuguha umuti, aguha umuti uza gutuma abasirikare muri wewe bashobora kuyica bya bimenyetso byo hanze. Abandi bakubita indani muri wewe. Ibimenyetso rero tubibonye washaka urushoboye gutwara izindi ndwara. Ariko muganga aragupima agafata amaraso yinjira indani mu muzi, sibyo? Ntiyashaka gufata ibimenyetso wagufata wabari ku mutwe, urabona ngo yawe urashushe, ubwiza akora yinjira mu maraso yawe kubera wuzura indani mu maraso. Sasa natwe dufite ikibazo cy'icyaha, kuko twari muri Adamu. Umugera w'icyaha watuma abantu dukora ibyaha mu buryo bw'umushahara n'uburyo bw'umubiri. Rero Imana ikintu yacira urubanza nticyari ikibazo cy'ibyo bimenyetso, cyari ikibazo mu buryo bw'imwero. Kuko n'ubuzima bwari buri muntu nyakuri mu buryo bw'imwero. Adamu akimureka
rurema yarakwiye ntacyo yari amaze akiri bumva ariko bamaze kumusha n'umuhembe Imana amaze kumusha n'umuhembe yahindutse umwema Imana ishaka kugira ngo Adamu genda Bibiliya tureka neza nk'aho mu ijuru habaye winabona kuko bari ku mukundi bacitse bari imbere y'aho muyobera gucura abamarayika baratinya ibinyabugingo biratinya abatamabwishengero baratinya n'abandi bantu ntazi amarayika basara ibintu byose byo mu ijuru biratinya ariko ngo Yesu ahagaze inama baca arahaguruka baca batindagiye data ngo araza yigira umuntu afata ishusho ya Adamu wa mbere n'iya kabiri haleluya turiko gushanga Yesu Kristo yikorera icyaha biratubwira neza yuko ngo mu yatubanye ubwami bw'ubwiza tunarwame bw'umuco ariko ibyo ntiyabikoze ubwo nyine hari yateza kubanza guca yateza kubanza gupfa tuvuze gupfa abantu benshi bumva umwego ni gupfa mu buryo bw'umubiri gusa bene data urupfu Yesu yapfuye rurengera uburyo bw'umubiri ndetse dukeneye gutahura ibintu cyane ngo tunezerwe agakiza yarengera urupfu rw'umubiri ushaka dusome abikorera kwa kabiri 5:21 abikorera kwa kabiri 5:21 niyo twari turi shaka turumva navuze twari murinde niba Imana yamubindira icyaha mugato atari twari turi none bagiye kubera abantu kubera twebwe bari badamu twari hehe twari murinde muri Yesu Kristo bana kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana kugira ngo murinde muri Kristo muhinduke iki ikibazo cyari kihaje cyo kugororoka cya justice bitubwira ngo umatigeze kumenya icyaha serukira ko niko peshe muri badamu ngeje no connaître kumenya c'est avoir une intimité avec le péché kugira ubusabane no kujyana cyane icyaha Imana imufata imuhindura icyaha Yesu Kristo Imana yamugize kugira ngo jewe nawe duhinduke kw'Imana haleluya ubatigeze amenya icyaha Imana yamugize icyaha ku bwacu bari badamu Yesu Kristo bakimufata bamufashe bagira ngo mujyane ku rubaho barabangiza bamugira kijya gihe muri ubwanse nzakoma induru abati Eloi Eloi amasaba shitani siko yavuze data kubera bigize iki Imana yamuravye irimo rayise icyaha rero ati namukunda umuhungu wanje mugabona mose ndaguhaye umugongo sinabaye umugongo kubera nakwanga nikora muri wowe ndakuravye mbona waba muri abakobwa banje z'abari mu Burundi muri Amerika na heno mu Burusiya Imana ishimwe cyane ndaguhinduye icyaha ku bwawe kugira ngo wowe niba bashobora kunyizera haleluya bakanyizera batabahinduke ukugororoka kwanje ntibahinduke ariko bahinduke ukugororoka kw'Imana haleluya bari badamu ibizera Yesu Kristo arapfa bamujyana ikuzimu kandi batubyume neza Yesu Kristo bamujyana ikuzimu cyo twinjira mu butumwa bw'ikuzimu nabwo bamujyana ikuzimu yapfuye yahindutse icyaha asize ikuzimu yaragiye nka Adamu wa mbere umwe yatakaza ubuzima ari ameruta yaragiye nka Adamu wa kabiri agiye yamaze kumena ikibazo cy'amaraso yiwe Imana ishimwe cyane yamaze kumena imbabazi ziwe zamaze kuboneka kabiri bamaze kumeneka amaraso nta mbabazi z'ibyaha zihari ntiyashobora kugenda ikuzimu atamaze kumena amaraso yiwe haleluya satani yashamukunya yashamena amaraso yiwe amanuka ikuzimu agiye ikuzimu bamuravye bamubona Adamu wa mbere ariko bagiye kumubona satani amubonye hafi kuzimu n'abandi bamukubise amaso babona Adamu wa kabiri yamaze kunesha bazotanga ikibazo cy'amaraso yiwe babona witsinze bagize gututana bati uje muri Yesu aravuga ati byawe byarangiza Satani naye icyaha ku isi ugabanje ngaha ku iwanduzimu namaze gutanga amaraso yanje unamusinje no kubohora inkeba waragize imbohe wazibwira ubutumwa bwiza abakubasha wacha arazuka Imana ishimwe cyane Yesu Kristo arazuka mubaye baratubwira ngo acha afata amaraso yiwe turabona mu yinge kwa Petero bari mu nzu bamurashe
Melkisedeki wayicaje imbere y'Imana ku musaraba yacu byose bigize iki haleluya abantu kikuzimu byamaze kurangira hejuru ariko ateza kugenda gushaka burundu nako abeza atatu finished byahise subiza imfunguzo zanje subiza ubuzima bwanje icyo Adamu yaratakaje kisubiza Satani yibwira niba arabisikita ahubwo ko yabakubise arabamera nabi cyane birere tubwira ishwe cyane yarafashe imirimo n'abatepuya ngo bakubasha bose ubushobozi bwose beza ntiyabatse ububasha busanzwe yabatse n'ububasha kugira abantu imbohe mu bumwe bw'imwemu haleluya ibyo tubivuga ngo ufise ubugingo muri buze Yesu muri we wafise ubugingo budashira nyazo haleluya ntabwo dufise kugororoka kw'Imana ntidufise ukugororoka kwacu abakristo benshi bafise ukugororoka kwabo baravuga kugororoka kwabo ahubwo kugororoka kw'Imana Ngumati watigeze amenye icyaha Imana yamuhinde iki kugira ngo bihinduke iki haleluya haleluya reka nuko mwabyumvaga Mana yanje bene data shaka tubyumve ubuzima bw'isoko kiryoshye cyane buraryoshe Imana yamuhinde icyaha ngo tuzi kugororoka igihe bamaze kugororoka si ukugororoka kwanje bavuze mani bajyana reka nkoreshe example y'iwanje novuga ngo jewe ndahinduye Erike icyaha kugira ngo webe muhite kugororoka kwanje murabyumva igihe wizeye Erike icyo ucuronka mu kugororoka kwanje data sindi Imana shaka mubyumva Yesu wavuze ngo inzira ni iki n'ukuri nawe ushaka hehe atagize iki kugira uronka kugororoka kw'Imana tukurinde wakire Kristo kizire cyakore ku musaraba ikintu bingana egale kuronka justice y'Imana igihe n'ugororoka ufise n'ugororoka nk'uko Imana igororoka haleluya bari badamwe Imana ikuraje no munsi muri Kristo Yesu ikumara kugororotse nkayo haleluya abantu barabamenye igihumbi basiyo haleluya Imana ikitegereje abona kumvisha bene data Imana yikuravye ikuraba muri yo bari kabisa kamiriware aho kamiriware kandi yitwa Yesu Kristo ako Yesu Kristo murati nyuma yiwe ibonamo wewe na jewe utundu Kristo Yesu hanyuma kwa jona wewe yeje kutura kwa turi muri Yesu ikashatiyo naraheza ni Imana nyamara Imana ishimwe cyane kubera iki ukugororoka s'ukwacu ibyo Adamu yaravuze n'ibyari byiwe ubuzima yaravuze yamuhawe akagenda mu bindi bintu by'undi mugabo bamaze kubona n'abantu ku isi barya amafaranga y'abandi bagabo gusoma banyeneye ugasanga umuntu arakurira uhinduka imwe n'imwe na Kristo abikano wa mbere gatatu na cumi n'indwi uhinduka amemeze avec Jésus ndizera ko abantu tuza kubyumva abikora wa mbere gatatu na cumi n'indwi ndaza gusaba mu Gifaransa basomere ariko uwimatanije n'umwami wacu ababaye imyemu imwe nawe uwimatanije n'umwami wacu Yesu ababaye iki imyemu imwe mu Gifaransa Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur devient, becomes, il est, ni présent, ni imwe nawe. Mu Kirundi bavuze ngo wimatanije, mu Gifaransa bavuze ngo celui qui s'attache. Mwari majambo tunabisha mu Kirundi nkagira bitihano nkabitaduza uwiziritse, uwiziritse bamaze kubona imene bayiziritse. Imene bayiziritse n'ikintu kimwe n'igiti. Ariko twebwe muri Kristo Yesu igihe twimatanije n'umwami wacu Yesu twamwakira n'umwami mukiza wacu tuhinduka imwe nawe. Haleluya. Bandi majambo Adamu igihe Imana yamurema yari yahindutse imwe n'iki n'Imana.